Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana n'umuco wacu TV. Dukomeje kubifuriza umwaka mushya muhire wa 2025. Tuje mu makuru yacu yo mu Kinyarwanda, amakuru atambuka ku muco wacu TV no kuri radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Amakuru mugezwaho nanjye Umushakamba Maurice mfatanije na mugenzi wanjye Sentama. Sentama, waramutse uramahoro? Muraho neza Mushakamba, mwaramutse? Yego, turaho turamahoro. Yego, natwe turaho bimeze neza. Yego, ni amahoro ku mpande zombi, n'abadukurikiye twizeye ko bameze neza. Birashoboka ko hari abo byaba bitameze neza ariko Nyagasani arahari. Yego, arahari rwose. Reka tujye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibinyoma byabaye byinshi ariko natwe ntitwareka kubibyazamo inkuru. Niko bimeze. Reka duhere ku ngingo ya mbere. Iravuga iti M23 iragaragaza aba FARDC nabo bafatanya biciwe ku rugamba, biganjemo aba special forces n'abacanshuro. Harimo babandi bita Hibu. Yego, harimo n'abandi bagenda biyita amazina atandukanye, harimo ba Egro n'abandi. nahoze mbonamo n'imirambo y'abazungu Nabo barimo. Noneho ikindi rero M23 yanyomoje FARDC ku musirikare, ivuga ko yafatiye ku rugamba. kugira ngo umusirikare amaze kugaragazwa inshuro nyinshi. Mushakamba, turaza kubibona. Umuco ni wa wundi ntiwahindutse. Yego, dukomeze. Ingingo ya gatatu rero, Tshisekedi yongeye kwibasira Kiliziya Gatolika, ni nk'uko bisanzwe amaze kubigira akamenyero. Reka duhere hariya hejuru kuri iriya ngingo ya mbere. Mushakamba, ngira ngo wabibonye. Yego, FARDC ibinyoma byabo noneho byakubitiwe ahareba inzega, ngira ngo niko babivuga mu Kinyarwanda. Nta ibyo amagambo yashize ivuga kubaho hagaragariye iriya mirambo y'aba FARDC, baba Hibu n'aba Egro, ndetse harimo n'abacanshuro n'abandi bafatanya na FARDC, aho baguye ku rugamba. Ngira ngo wabibonye ute, bimeze bite? Bwana Sentama, ni amafoto tuza kwereka bari buce mu gikari, gusa bo tubana ku mbuga zitandukanye bo twamaze kuyabasangiza. Ni amafoto agiye atandukanye agaragaza uko ku rugamba byifashe. Buriya hari ukuntu FARDC igira kigahimba amafoto, ariko aya M23 urebye n'uburyo biba byifashe nta kuntu wayahimba, kuko usanga umuntu bamurashe bakamurasana n'umwenda byose byacikaguritse. Ndareba amafoto menshi atandukanye ahari, arimo bamwe mu bafite amazina cyangwa ibyangombwa byabo. Uriya mukapiteni ni Yego, uriya mukapiteni ngira ngo aragaragara rwose n'ibyangombwa bye. Ibyangombwa bye hari ndabona yaranize mu ishuri ry'ubutasi, École de l'enseignement militaire. Yizo iby'ubutasi, bijyanye n'ubutasi yarabihuguriwe. Ikindi kigaragara, umuntu witwa ririya zina ni uwo mu bice by'uburasirazuba bwa Kongo, niho ukomoka. Baseme Baraka Jackson. Baseme Baraka. Ikigaragara rero ni Kongomani wa hariya mu burasirazuba. Amazina yaramugaragaza rwose. Urumva izina ry'igiswahili Baraka. Yego. Baseme ndimenyereye ubundi mu Bahunde. Hano ndabona kuri iki cyangombwa nimero ya matricule ni 1779626229296. Yego. Kuri iyi certificate ye, aho bavuga ko yatangiye amasomo tariki ya 5 z'ukwezi kwa mbere. Agirangira tariki ya 29, tariki ya 6 z'ukwa mbere. Yarangira tariki ya 29 z'ukwezi kwa 12 2022. Urumva ko ni amasomo y'umwaka wose ajyanye n'ubutasi. Aho mbona iyi certificate yasinweho tariki ya 29 z'ukwezi kwa 12 2022. Bayishyizeho umukono harimo Mwaka Mushara David
komanda wa ekole ya renseignement militaire hamwe n'uwitwa Rwibasira Ruyumbu Obedi ni lieutenant colonel. Rwibasira Obedi ni umunyamasisi. Yego. Ndumva muzi. Ni komanda general w'ishuri rya gisirikare. Yego. Afite lieutenant general naho uriya wundi komanda wa renseignement militaire ndabona ari colonel. Yego. Ubwo uyu ni umwe mu bishwe n'ibyangombwa byabo byafashwe. Yego. N'amapeti ye aragaragara. Yego. Ndabona yaravukiye Pinga ku yindi karita d'identité militaire. Yego. Yavukiye Pinga niho yavukiye tariki 12 z'ukwa gatatu muri 77. Yego. Urabona ko anakuzeho. Yego. Mu bikoresho byafashwe ndabona birimo amajimeri atandukanye n'amatelefone abamo ubwo bayita amakese y'amasasu ariko aya bashyira ku mbunda. Chargeur magazine. Chargeur ndabona imbunda zitandukanye z'aba special force. Yego. Ndabona bagiye bagwa mu miferege rwose begamiye ibikapu. Mu mafoto yandi atandukanye ndabona umwe nahoze mvuga ngo ni umuzungu barimo bamwambura akantu yari yambaye kameze nk'isaha umenya ariko kagaragaza wenda aho ari k'umutuku. Ushobora gusanga ari nka kabusore kamwereka ibyerekezo. Yego. Ubona barimo bamwambura imyenda ya FARDC ariko ya special force. Yego. Aho yaguye mu muferege cyangwa se mu mugende intare za Sarambwe zimukandagiye, hari umukandagiye ku maguru n'umukandagiye ku maboko hejuru. Yego. Ibi ni bibaho mu gisirikare iyo umuntu afashwe baramwambura kugira ngo mubonemo ibyangombwa n'ibindi. Hari undi waguye mu muferege uri aho rwose bakuyemo inkweto. Mu bandi mbona hari abandi baguye ari agatsiko n'ibinuza byo bagiye baraswa mu mitwe. Harimo amafoto ateye ubwoba menshi, hari uwapfanye yarapigi mbona hano ariko wangiritse, isura yangiritse. Hari undi nawe mbona waguye mu bintu bimeze nk'amababi nk'ibishangara by'ibitoki. Ku rugamba nyine bapfa bitandukanye, gusa benshi nk'ibisanzwe barashwe mu mutwe bwa na Sentama, ya target iracyari imwe ntigihinduka cyane rwose. Ayo namwe mu mafoto y'imirambo. Yego. Itandukanye yamaze yabaguye y'aba FARDC bakubiswe n'intare za Sarambwe. Yego. Muri Rubero niho bakubitikiye bwa na Sentama. Bakubiswe byo ntabwo byoroshye, biteye ubwoba. Abantu babibona rwose bakavuga bati biteye ubwoba. Ni nayo mpamvu aya mafoto tutemewe kuyagaragaza. Uyaho umuntu yagusabye yizeye ko afite umutima ukomeye. Yego cyane. Yego birumvikana. Ngira ngo ibi ngibi biraza binyomoza babandi bavuga ngo bahagaze neza ku rugamba ngo bari gutsinda M23. Ese watsinda imirambo y'abawe ikomeza kugaragara ku gasozi mu gihe wowe ahubwo uri guhimba ibinyoma? Ntabwo biboroheye Mushakamba. Buriya ngira ngo wagira WhatsApp ya General Mandevu akabimuha yahita bizatinga. Biba byamugezeho karahuga agakomeza umutima. Yahita asezera n'ukuri, na za nzoga yari yaguriye b'abahungu yahita zisiga akiruka akagenda. Yakizwa n'amaguru. Ntabwo byoroshye pe. Ku rugamba niko bigenda, ariko Kisekedi se ko ari mu mibare ye. Ari mu mibare ye niko bimeze. Ntabwo ntacyo bimubwiye, kuko baravuga bati abantu bagwa ku birometero 2000 ntaho ari uvuye aho ari. Ntacyo we bimubwiye. Yibereye Mbujima arimo kubyina. Babyita ngo ari muri Ruyenge. Ari mu Munyenge. Niko bivuga mu rurimi rwabo. Yego.
reka rero turakomeza tukajya ku yindi ngingo. Twajya ku yindi ngingo iteye n'amatsiko cyane, abantu batubajije kuva nimugoroba bati ese ibi ni ibiki, uduhe ukuri kwabyo. Yego, kuko turaza kugira n'igihe tugaruka kuri kwa kundi yashyizeho abayobozi ba gisirikare. Abakongomani bamwe hari uko babibona, hari icyo babivugaho, turaza kubigarukaho nabyo. Yego, biraza nk'inyongera kuri ibi twari twavuze. Noneho M23 rero yanyomoje FARDC ku musirikare uvuga ko yafatiwe ku rugamba. Uriya musirikare twabonye babivuga, ariko barabivuga bicuritse ukuntu, ari nacyo kigaragaza ko ari n'ibinyoma. ngira ngo babonye aho bamuvuga bamusobanura. Yego, mu rurimi rw'igifaransa bavuga ngo soldat de première classe. Hakizimana soldat de première classe, ngira ngo ibiwabo mu Rwanda nta muntu witwa soldat de première classe, bafite ukundi bitwa. Yego, ntawubaho. Ikindi baravuga igihe yavukiye, twebwe saba ari private yaje ubwo. Ari oya, ngira ngo reka mbe mbishaka mu gihe dukomeze turebe. bishake ariko uraza gusanga soldat de première classe bo habanza soldat de deuxième classe. Noneho yava kuri iyo rank akajya kuri soldat de première classe. Yego, ashobora kuhava rero ajya kuri caporale, birashoboka. Bishaka urabibona. Noneho bakavuga itariki yavutseho, bakavuga amazina y'ababyeyi be, bakavuga ngo originaire de la localité iba mu Rwanda. Nyuma bahimba bakavuga groupement. Yego, ngo groupement de Murenge. Groupement de Murenge ibahe mu Rwanda. groupement de Murenge ntibaho mu Rwanda. Territoire de Kaziba. Ikaziba ubundi mpazi ari bakunze kwita ngo ni Bushi. Ni inyuma ya Bukavu, hirya muri za banza ari muri Warungu. Ibintu badodadoda ukuntu rwose bakabihimbahimba, kandi barangiza bati ngo nuwo mu Ngororero. Nuwo mu Ngororero, nuwo mu Ikaziba, nuwa hehe. Bamenye ibyo ari byo, barabeshya. Amapeti rero ndayabonye. Usanze abanza private. Yego, aba ari umusirikare usanzwe. Yego, akurikiraho lance caporale. lance corporal. Lance corporal. Akazana corporal. Ubwo ni umusirikare uciye ku ipeti rya mbere. Yego, akaza caporale cya corporal. shatse wagarukiraho. Ubwo ni ukuvuga rero, wenda tugiye kubisanisha, bo baravuga soldat de première classe, ubwo yaba ari nka lance corporal. Yego. None se umusirikare uyoboye ipeti afite utazi kuvuga ipeti ry'abaho abaho? Ntabwo bishoboka. Yananiwe kuvuga ati ndi lance corporal runaka. Cyangwa ndi private. Cyangwa private. Nibura aho babyicira, nta nubwo bavuze bati nibura ni M23 ngo bavuge batume inyeshyamba ntizigira amapeti cyangwa ntiziba ziza amapeti zisobanukiwe. Byose nta hajya bundi igabiro yavuze. Abasirikare bato barahitoreza cyangwa bitoreza intasho? Igabiro sinzi, ngira ngo niho yinjiriye igisirikare. Igabiro ngo muri 2002. Yego. Ubwo yaba yarinjiye afite imyaka ingahe se ahubwo? 2002 ubu uyu munsi akaba yafite wenda 22, ariko uramubona ukuntu angana. Ntabwo ari 22 pe, uriya ni mukuru cyane.
ikigaragara nyine ikinyoma cya FARDC giteye ubwoba, ariko twagize n'amahirwe birakemuka kuko nk'uko bigaragara hari indi foto Uwingoma yamugaragajemo. Yego yamugaragaje, anagaragaza n'ibinyoma bashyira hanze. Yego yagaragaje n'ibinyoma bashyira hanze. Ifoto ye rwose yo hambere ngira ngo turaza kuyereka abantu uburyo babeshya. tuvuze ku butumwa bwa Uwingoma ubwo yanditse kuri iriya foto. Yego reka mburebe noneho tubugarukeho twumve icyo buvuga. ubutumwa bwa Uwingoma ngira ngo nahangaha yashize Njike Kayiko, ariko ubundi Njike Kayiko wari umuzi? Njike Kayiko ndamuzi, imyaka amaze mubona abeshya, yaracecetse, ubu ngubu umenya yaritukuje. Mu Rwanda ngo habaga kera hari umugabo bamuvuga mu migani, sinzi niba by'ukuri yarabayeho. Semuhanuka wigeze gusohoka agasekura ijuru asohotse mu nzu. Semuhanuka n'umuhungu we. wagira ngo Njike Kayiko nawe afite icyo apfana na Semuhanuka. Umuhungu wa Semuhanuka yabwiye se ati, ise yaramubwiye ati, mwana wanjye nutabeshya ntuzakira, kubeshya birakiza. Umwana arasohoka, ageze hanze agaruka yiriza ati, data ngeze hanze ninanuye nkubitiye umutwe ku ijuru. Ati besha ikindi cyo kiranyagisha wa mwana we. Rero na Njike Kayiko abesha ibinyagisha. Buriya wasanga umwe muri bariya bandi bari hariya ejo bundi ari we bazagaragaza, azamwerekana mu kwezi gutaha. noneho Uwingoma yagize ati, ce mensonge répandu dans les forats nationaux et internationaux dénature l'objet véritable des problématiques. Cette technique mensongère d'habiller des complices du gouvernement et des innocents à cause de leur langue faciès pour un objectif d'ordre propagandiste. Ni nk'abavuze ati ibi binyoma bikwirakwizwa haba ku mbuga z'igihugu, imbuga mpuzamahanga, zihindura cyangwa ziyoberanya cyangwa zanduza ibibazo nyabyo. ni ukuvuga zigaragaza ibibazo bitari byo. Yego. noneho ubu bwenge bwo kubeshya, niba nabwita ubwenge cyangwa ubucakura bwo kubeshya, mukambika abagambanyi banyu ibyitso byanyu, ibyitso bya leta, bakambika inzirakarengane. kuko icyo Uwingoma avuga ni nk'uko aba bahagararanye nawe babambitse imyenda, ariko iyi myenda atari yo basangamo. abo bagaragara ko ari bo inyuma ntabwo ari bo basanzwe bari. kuvuga bafasha abantu b'abasivile, bafasha abantu b'inzirakarengane, bafashe ibyitso bya leta babyambika iyi myenda kugira ngo bakunde bagaragaze ikinyoma bacita ukuri. icyo Uwingoma avuga ahangaha. Yego. noneho akavuga ati, mukambika inzirakarengane, bazambika iyi myenda, babahora ururimi bavuga, babahora uko basa, bagendereye gukora propaganda, gukwirakwiza ibihuha. ni ukuvuga kuri Uwingoma byavuga, kandi iyo ubirebye usanga ari byo. urabona ko uriya berekanye ni uyu nguyu bashyize mu kaziga, bashyize akaziga mu maso k'icyatsi kibisi. Yego. ni ukuvuga ni uriya. ni ukuvuga ni umuntu bahora bakinisha uyu mukino. ni umukino. ibi rero bigaragaza ibinyoma bya leta ya Kinshasa, Mushakamba. Yego.
dukomeje bwana Sentama Uwingoma nyuma usibye ibyo yanditse kuri Twitter yanaganiriye n'igitangazamakuru cya BBC yego aho asubiza biriya yagize ati abayobozi ba Kongo batunzwe n'ibinyoma, ati ibi ni ibinyoma bihora bivugwa n'abategetsi ba Kongo, aho yagize ati igisirikare cya Kongo n'abanyapolitike ba Kongo batunzwe no kubeshya gusa, babeshya ku manywa bakabeshya mu gitondo na nimugoroba, ubuzima bwabo ni ibinyoma. Akomeza agira ati kuvuga ngo bafashe umusirikare w'u Rwanda ntabwo ari byo, twebwe turi abakongomani ntabwo turi abanyarwanda, nta musirikare n'umwe tugira hano mu gisirikare cyacu cya M23 w'u Rwanda, biriya byose ni ibinyoma, ni propagande gusa. Yakomeje agira ati asubiza nyine ngo impamvu bahitamo ko bitirira u Rwanda cyangwa kwitirira abo bafashe u Rwanda, yagize ati batinya u Rwanda, bazi ko u Rwanda rufite ingufu, batinya u Rwanda cyane, bazi ko twe nta musirikare w'umunyarwanda tugira, dufite abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Uwingoma nuko yabasubije, ariko arongera ati ahubwo nibo babafite, iyo ni ikinamico. Yagize ati iyi ni ikinamico, iyi ni ikinamico bari gukina. Aba FDLR uyu munsi bari mu gisirikare cya Kongo, nibo bakorana n'abanyarwanda muri uriya mutwe wa Wazalendo, twebwe tuvuga ikinyarwanda, uriya musirikare ni ikinamico gusa. Ngayo nguko ubwo nibwo butumwa bwa Uwingoma. Ariko bwana Sentama ngira ngo nyuma yo kubivugaho kuri uyu musirikare, nahoze mbona hari ifoto nabonye afashe RPG, umva utarigeze afata imbunda ku buryo ubona niba umuntu yatonzwe no gufata RPG biragaragaza ko atari umusirikare. Ndetse mu kanya uraza no gukinira video y'uyu musirikare nako ko turi gukora mu buryo bwa radio, barumva audio, ubwo barakenera video turaza kuyibaha inbox baciye kuri WhatsApp zacu, muri description barabonamo nuza zacu, barabonamo contact. Ariko nawe nureba uburyo kiyafashe RPG urabona ko rwose mushakamba wari wabona umuntu w'umusare uti wari wabona umuntu w'umusare agashya yarayifashe nk'ufashe ingashya ngira ifoto ye ndayiguhaye, yafashe RPG mu buryo busekeje, yarayifashe nk'ingashya. Ni ibintu bisekeje cyane rwose, nureba no mu maso afite ubwoba nk'umuntu wabwiwe wabigisiko cyangwa wabwiwe ibyo avuga. Ariko yarega buriya umuntu w'umusirikare arigaragaza n'utari umusirikare, yarayifashe ukuntu wagira ngo iramwotsa. ntitubona bo M23 igaragaza aba FARDC uburyo baba bameze, bavuga nimero zabo de matricule, bakavuga aho babaga, division, byose ukumva bari kuvuga n'imvugo za gisirikare bitandukanye n'aba ngaba cyane. byo yarayifashe azi ko iramuturikana. Ariko bona igikabyo uburyo baba bamwambitse amanuza, baba bamwambitse ibikabyo byinshi by'ibinuza bya gisirikare n'udusasu, uvuga bamwambika ibikoresho bishoboka byose kugira ngo bagaragaze ko ibyo bahimbye ari ukuri. ibisa ko bitababujije gutsindwa, ubundi barabikora ngo bimarike. Ni ikinamico. Twumvishe ijwi ry'uyu mukomediye wabo, reka tumushyireho tumwumve. Ni ikinyarwanda ntabwo dukenera gusemura, reka twumve. Mama bakaba bamwita Jacqueline Kabanyana, papa akamwita Kizimana Amos, ambarizwa mu gisirikare cya RDF, Rwanda Defense Force. Aba narinjiriye igisirikare Gabiro, kimara kurangiza nyuma gupasinga baduhereza imbunda n'aya mawebingi n'ibindi bikoresho bya gisirikare. Ikibari mushakamba ikintu nirimo numva ahubwo uyu mugabo yasaturaga imbaho. Nutega amatwi neza urumva hirya yaho basatura imbaho. kimara kugera muri Kongo, uyu ni FDLR wasaturaga imbaho, ubyumve neza urumva hirya yo tumashini dusatura imbaho. Yego kiri cyanzu ntatwo wumva usanga izindi ngabo z'u Rwanda kuri kumwe n'amakinga ndetse abandi bayobozi.
barangije bahita baduhereza amadepayimenti buri bataliyani bagenda bazohereza batwohereza amabenga tuza turwana muri ibindi twa kugera muri Rubero maze kugera muri Rubero turi kumwe na Special Force y'u Rwanda na Infantere ndetse na Tirari y'u Rwanda na Air Force ubwo bari Matembe abasirikare kimara kurangira barava mu gahunda yo kurwana bagenda turarwana tugeze mu misozi ahantu bita Barimbongo turaza dukomeza imbere tugezeyo turwanira aho ngaho birashindikana yenda araswa batwara izindi ngabo z'u Rwanda n'abakomando iyo bansiga ku kibanza FARDC baraza baramfata baranjyana baramvura bampa ibyo kurya bampa imiti bamfata neza Kagame akaba ariwe watwohereje muri operation ya hano muri Congo ndetse hano twaba turi hari ingabo nyinshi z'u Rwanda diviziyo enye urumva ikinyoma wamwumvise ngo ni diviziyo enye z'u Rwanda ariko ikigaragara uyu mugabo yasaturaga imbaho kuko hari inyuma ye imashini irimo iravuga isatura n'uzi ko bakoresha imirimo y'agahato kuko nyine birumvikana bagerageje kwisobanura bagerageje gushaka ikinyoma bashyira ku karubanda ariko bitandukanye ni uribuka cyagiye babagaragaza bari kubaha imigati yego none uyu munsi bati ni umusirikare utazi no kuvuga grade ye utazi no kuvuga amagrade utazi gusobanura ibya gisirikare ngo avuga aho yinjiriye kuvuga ngo ninjiriye aha gusa se ntazi nimero de matricule ye ntazi iki byose ntabyo azi rwose ngira ngo ni ibinyoma ni ibisanzwe nk'uko umuvugizi yabivuguruje ni nako bisanzwe ni uko bazi guhinda ku mbuga nkoranyambaga bakamenya gukwiza ibinyoma yego bigasakara bikagera hose yego ariko ubundi rwose nta kirimo rwose ni icyuka reka twikomereze dukomeze tugere kuri ya ngingo Tshisekedi yibasiye Kiliziya Gatolika yayibasiye ariko twaviriye rimwe mu bya gisirikare ukabanza ukatubwira ibi byo muri etamajoro ibyo muri etamajoro reka nze mbigereho tubivuge rwose tubive imuzi yego ni ibintu by'ibibazo barimo barasakuza ntabwo bumvikana kuri kuba barashyizeho ziriya ngabo buriya buyobozi ubwo rero bakaba batabibona neza babibona ukundi induru zizahoraho muri FARDC ntizizashira tujyane yego bavuga bati Etat Major General FARDC ibyo byo birumvikana ni ubuyobozi bukuru bw'ingabo n'amajoro za FARDC quand Tshisekedi nomme et humilie certains officiers généraux de l'armée aho Tshisekedi ashyiraho ubuyobozi agakoza isoni agasuzuguza ingabo zimwe abajenerale bamwe b'igisirikare kavuga bati article 27 loi organique du 11 août 2011 sur les forces armées est violée par Tshisekedi. Bongo Tshisekedi yarenze yishe itegeko ingingo ya 27 y'itegeko n'itegeko ngenga ngira ngo niba baryita itegeko ngenga yo kuwa 11 ukwezi kwa 8 2011 rigenga ingabo za FARDC ingabo za Congo
c'est le général-major Banza Mwilambwe n'était pas l'officier général en vérité, en activité ayant le grade le plus élevé dans l'armée, ce qui veut la loi, ce qui va contre la loi dans la désignation des chefs d'état-major général. Kuvuga uramwibuka ari amazina mvuze? Yego. Uramwibukira kuki? Uyu yagizwe generali umugaba w'ingabo. Umugaba w'ingabo zose muri rusange. Zose za FARDC niwe wungirije Kisekedi nk'umugaba w'ikirenga. Yego. Noneho ahangaha baravuga bati uyu generale ntabwo ari mu bagenerale bari ku rwego rwo hejuru mu ngabo za FARDC. Bamugaragaza nk'umugenerale ariko wo hasi ugereranije n'abandi bari bahari. Ukuvuga bamukuye ku rwego rwa generale major. Ntibanamuzamura. Wenda bamugire lieutenant general cyangwa bamugire general. Noneho bamusimbutsa abandi. Yego. Bakavuga rero ko iki ngiki no mu ingabo zose za FARDC zitamwiyumvamo. Aha ngaha rero baragaragaza abagenerali bari bamurenze. Baravuga uwo bita general d'armée. General d'armée Mushakamba n'uwo bita general Fu. Ni general ngira ngo w'inyenyeri enye. Nanze ku nyenyeri enye ari kiwewe wenyine. Oya hari abandi kiwewe ntibamuvuga kuko uyu yaje asimbura kiwewe. Ariko baragaragaza abandi bari bahari baruturiya kure. Yego. Ku buryo bagombaga guhitamo muri abo ngabo Kisekedi akaba ari wagira umuyobozi. Avuga bati hari generale w'inyenyeri enye witwa Amisi Kumba Tango 4. Uyu bamurenzeho. Barenga kuri ba lieutenant generale aribo lieutenant generale Ruboya Kashama. Ngira ngo uyu Ruboya uramuzi. Ayobora Ituri. Ayo n'umuyobozi ayobora ku rwego rwa politike n'uwa etat de siège. Yego ni nka Kirumwami. Ni nka Kirumwami. Hakaba lieutenant general Padiri. Padiri wa Muntuza. Amuwaza rendo mukuru. Hakaba lieutenant general Farsi Kabwe. Ngira ngo uramwibuka. Uyu nguyu yabayeho Igoma. Yego. Nawe arakubitwa. Hakaba lieutenant general Ndima Kongbia. Ngira ngo uramwibuka yayoboye iriya ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Igihe kinini. Hakaba lieutenant general Rwibasira Obed. Hakaba lieutenant general Frank Ntumba. Abana ni ba lieutenant general bahari yakaba yarafashemo ariko arabarenga hamwe n'uriya general wuzuye twavuze Amisi Kumba Tango 4. Ajya kwifatira mwene wabo. Yifatira umuntu utazwi ngo ntibazi niba yamukuye, iyo ubajije ntibanamumenya benshi. Neza ko yiberaga muri Aritira ari muri Special Force. Noneho bigakomeza biti et même si on devait aller dans son grade de général-major, il y avait bien plus anciens et connus de l'armée. Niyo byari kuba gufata muri ba général-major. Hari abandi bari bafite iranka nk'iye bamenyereye igisirikare banamurusha n'uburambe. Bakavuga bati général-major Rukwikira. Akaba général-major Arengbia. Yego. Hakaba général-major Bob Kirubi. Hakaba général-major Aime Mbiato. Hakaba général-major Ilunga Kampete. Jangu baheruka no kumufata. Yego, hari n'undi utavuze witwa Ngonga Bulamba Ancien
niba EDGT OPS. yego Reba nimero ya mbere. nimero ya mbere Ngonga Buramba ancien adjoint ni adjoint ni uwungirije. Urabona abangaba rero nabo yarabasimbutse. Yego. Inkuru igakomeza iti quand on désigne un chef d'état-major général toute l'armée doit se reconnaître à lui. Ingabo zose zigomba kumwibonamo. Sur 10 officiers dans cette armée, combien reconnaissent à cet officier général Banza Mwirambwe? Ati mu ba officier bagera mu 10 barenga 10 ni bande biyumvamo uyu nguyu, ni bande bamwemera nk'umuntu ufite ubunararibonye? Ugasanga ntabo. Yego. C'est toute la question. Iki nicyo kibazo. De potentiels candidats chef état-major général de l'armée doivent être de par leur parcours connu d'avance par l'armée tout entière et la désignation de l'un d'entre eux ne peut nullement être une surprise pour les forces armées. Ati gufata umusirikare nkuriya nka kuriya bafashe Mwirambwe bakamuha ubuyobozi nka buriya saba ko bafata umuntu ufite ubunararibonye mu gisirikare ku buryo na bagenzi be ntawe uri butungurwe bavuga ati uyu muntu bamuvanye. Donc aujourd'hui cette nomination insinue que Tshisekedi a plus confiance à certains généraux de l'armée par rapport aux autres. Ati ibi byabaye rero bigaragaza ko Tshisekedi ashobora kuba hari abajenerali afitiye icyizere n'abadafitiye icyizere. Ni ukuvuga afite gusumbanisha abantu nitonesha muri make. Abiwabo birumvikana. Afite abatonesha n'abadatonesha. N'aba ajugunya hariya nyine n'aba agaciro. Yego. Noneho muri gakomeza iti il faut aider Tshisekedi à corriger cette entorse au principe universel de l'armée. Ati aka gatotsi Tshisekedi akwiriye gufashwa kugakosora kuko ni ibintu ni amahame mpuzamahanga agenderwaho mu gisirikare kugira ngo bashyireho umuyobozi. La frustration dans l'armée ne jouera jamais en faveur du peuple congolais. Kuba hari abasirikare bafite ipfunwe ko badahabwa agaciro nta na rimwe bizagirira akamaro umuturage w'umukongomani. Yego. L'intérêt supérieur de la nation doit placer Tshisekedi au-delà des considérations subjectives. Inyungu z'igihugu zigomba kuruta amarangamutima ya Tshisekedi. Turumvikana aho ngaho. L'ennemi de la République démocratique du Congo yahangaha sinirwa mpasoma. Yego. Hano birisobanuye. Hano baragereranya barimo baragereranya igihe cya Mobutu uko yabikoraga Marshal kavuga bati we yabikoraga neza akafata umuntu uzwi mu gisirikare nk'abo umuntu utunguranye batazi yavuye. Ati bakafata urundi rugero batese bagafata Chiko Chitambwe General Major hise kumuha akarere ka mbere ka gisirikare ni ukumuhemba ko yatanze Rwindi, ko yatanze Kanyabayonga, ko yatanze Matembe, ko yatanze Arimbongo, ko yatanze Bicumbi, ko yatanze Ruwofu, ko yatanze Kayina, ko yatanze Muringa, ko yatanze Kasere, ko yatanze Karonge n'ahandi. Mushakamba nshatse nagarukira aho ngaho. Aha baragenda bavuga ahantu Chiko Chitambwe yagiye atsindirwa hose. Ariko arangije ahembwa kuba komanda wa premiere zone. Baramuhemba.
kuri iyi nkuru rero ku bantu bayishyize hanze kuri bo kiko kitambuye akabaye hano aho kugira ngo ahembwe. buri ngoma ivuga ukwayo babyeyi babyakira rwose. Kisekedi ayikubita umurishyo uko bishaka, bitabaye ibyo nawe azabahekenya, azabazingazinga. Mushakamba rero tugendeye kuri iyi nkuru turebe neza, turebe neza twumve uko ibintu bimeze. Yego, ubu ngubu abasirikare buriya mu gisirikare haba hari mwuka ki urenze ibingibi bisohoka nk'ibi ngibi? ikiriho ni kimwe. Yego, Kisekedi ari kubaka igisirikare cyo gutonesha ababaye muri special force cyangwa mu bamurinda. Umusirikare utarabaye mu bamurinda ntamwitayeho. yego, ipeti yose yaba afite, kuko nujya kureba utavuga iwabo nawe ntamwitayeho. yego, nujya kureba uyu nguyu umurimo ukomeye yakoze. Yego, nuko yabaye umukomanda wungirije mu ngabo zishinzwe kurinda Kisekedi. yego, aho yari ashinzwe gukurikirana ibikorwa by'ubutasi. yego, icyo cyonyine niyo uwo murimo ukomeye yigeze ahabwa, nta handi yigeze ayobora, ntaki. ibindi nyine azwi kuba yarakoreshaga imbunda zirasa kure. yego, uyu musirikare biragaragara ko yagizwe Lieutenant General mu kwezi muri 2022. yego, kandi nureba nuko byagenze kuri mugenzi we asimbuye, nawe nuko nawe yavuye muri special force. yego, ahita amugira General Major, anako amugira umugaba w'ingabo. yego, namuzamura no kwipeta muha General Furu. yego, muha inyenyeri enye. ubona ko ari gukora igishoboka cyose kugira ngo akundishe cyangwa atoneshe abasirikare bo mu mutwe umurinda. ariko nyine anakora icyitwa kwicaza abahoze mu ngabo za Mobutu. yego, rero iyi niyo sura y'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kigomba kuzarwana kuri Gisekedi paka. yego, reka dukomeze twireberaho uyu mugabo rwose. turacyari ku bya Kisekedi, yibereye Mbujimayi. turacyari ku bya Kisekedi. ashobora kuba ngo yibasiye Kiliziya Gatolika nanone. ni ibisanzwe umuntu wese ushaka kumubuza guhindura itegeko nshinga yego, aramwibasira kugeza aho yanamwica. aho mu nama yakoresheje kuri uyu wa kane tariki ya 26 z'ukwa 12 2024 ahitwa Grand Place de Bonzala Imbujimayi, Perezida Kisekedi yakomoje ku bibazo byinshi bireba ubuzima bw'igihugu, aboneraho kongera kwibasira Kiliziya Gatolika. ku bijyanye n'umutekano, umukuru w'igihugu cya Kongo yavuze ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zongerewe imbaraga, bigatuma ibirindiro bitandukanye by'abanzi bisenwa. bazi ibyasenwe ibyo ari byo, buriya arabizi wenda. aho yagize ati mu gihe tuvugana hano mu rugamba rw'ibikorwa umukino uratworoheye. Perezida Felix Tshisekedi yamaganye kunengwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'abapadiri ku bijyanye n'imyitwarire y'igisirikare ku rugamba, nk'uko iyi nkuru dukesha mediacongo.net yo muri Kongo ibyemeza. iragira iti abatavuga rumwe n'ubutegetsi ntacyo bavuga iyo FARDC itera imbere, nibo banzi, abarozi b'igihugu. abandi banzi ni abarozi ba Kongo bari mu makanzu. urumva ijambo riremereye yakoresheje, ngo abarozi ba Kongo bari mu makanzu. yongeyeho ati nzahagarika ubupfumu bwabo. aya magambo yavuzwe na Perezida Kisekedi, aje mu gihe ikibazo cyo kuvugurura cyangwa guhindura itegeko nshinga gikomeje kutavugwaho rumwe muri politike ya Kongo. aba bantu yise abarozi bo mu makanzu baraza kumvikana n'uyu Kisekedi cyarasaba imbabazi. ni hahandi
impyisi barayibwiye ngo amayira yafunzwe iti n'ubundi nsanzwe ngenda nihishe. Ni hahandi ha Tshisekedi kuko n'ubundi ntabwo yumvikanaga nabo. ese se nta twaramubonye inshuro nyinshi ameranye nabi nabo, twaramubonye inshuro nyinshi bamwe babatumiza muri demiyapu babarega ibidashinga kuko bavuze ukuri. Nibaza ko rero ni hahandi n'ubundi nta gihindutse, ni kwa kundi byari bisanzwe. nk'abantu dukurikiriye intambara umunsi ku munsi, yego, tukanareba ibivamo n'abadukurikira tukayibereka. yego, bamwe bari kwerekana abasirikare b'abanzi babo bapfuye, abandi bakerekana abo bahemba ngo ni abasirikare batazi no kuvuga amazina yabo cyangwa amaranka ya gisirikare. yego, ubu koko ibirindiro by'umwanzi biri gusenwa cyangwa iby'umusirikare w'igihugu byashize? reka mbanze nguha akantu karagusetsa ariko nta kibazo rwose. mbanze nguha akantu ubwo turagaheraho. reba ako kantu, ako kantu ni gashya. urabona iki? kandi ubu bukwe mu gitondo sinaramutse mbukubwira mvuga ntidutegereje ibihamya, Kabundi bamuhembye none yakoze ubukwe. Bishakamba Kabundi nyuma yo kwikura uniform na pistol n'ibyangombwa n'ibiki imyenda byose akajugunya hasi akiruka. Ngo yirutse yambaye t-shirt na boxer. Yego. None uyu munsi ngira ngo nejo ubukwe bwabaye, umuntu yabimbwiye yakoze ubukwe. Urumva rero ntabwo nta mirwanire ntayo. iyo ubona generale yiruka bugacya akora ubukwe, yari ku murongo w'urugamba bugacya akora ubukwe, nta mirwanire, nta ibyo birindiro wavugaga byasenywa nande se? Kabundi ari hariya ureba ibyarimo, kandi yari hariya burya aherekezwa n'abantu bangana. Yego. abantu bareshya nawe buriya hariya bariya bamwambariye uraza gusangamo ba generale, ntabwo yambarirwa n'abandi. wasanga arongoye mushiki wa Gisekedi kugira yigure ejo batazamwica. urabona rero ubu bukwe Mushakamba burabusekeje. kiriya kibazo wambazaga ngo ibirindiro by'uwo barwana biri gusenywa, ntabwo byasenywa bimeze bitya. generale akozaho akiruka akahita ajya gukora ubukwe. ubu wabona Kabundi yararwanaga hari arimo ategura n'ubukwe. umva iki gikwe bakimbwiye mu gitondo nkibyuka nkikanguka. none ibihamya biraboneka. ndavuga reka ntegereze ibihamya mbere yo kubyemera. nguwo rero reka tugane ku musozo. Mushakamba, urakoze cyane bwana Sentama. yego murakoze cyane. reka tugane ku musozo, dushimire abari badukurikiye. tubibutse ibyo twaganiragaho. twaganiriye ku ngingo zigeze muri enye. yego. twaganiriye kuba M23 yerekanye abanzi bayo yivuganye ku rugamba, biganjemo special force, ni ukuvuga ni abasirikare badasanzwe, imitwe udasanzwe wa Hibu na za Anaconda, za Egro n'ibindi. ndetse twabonyemo n'abanyamahanga bari mu ruhu rwera. yego. ikindi twaganiriye kuba M23 yanyomoje FARDC ku musirikare. FARDC igaragaza bo bita umusirikare, bagaragaza bafata ari umusirikare w'u Rwanda, ariko M23 yabanyomoje. kandi ikigaragara yanagaragaje n'ahandi bigeze kumugaragaza kera, ngira ngo haciye imyaka nk'ibiri, bavuga ko ari umusirikare w'u Rwanda. ikindi ikigaragara ni uko ari umusivile bafashe, bakamwambika imyenda, bakamuha n'ibikoresho bya gisirikare, bakamwita umusirikare w'u Rwanda ariko atari we. yego. ikindi twaganiriye kuba Tshisekedi abazamura mu ntera, abashyira mu myanya b'abasirikare, aba yarebeye ku butoni, ntabwo arebera ku bushobozi.
ibyo ni ibyo abakongomani ubwabo bivugira ku byo Tshisekedi akora iyo azamura ingabo mu ntera cyangwa azishyira mu myanya. Ikindi tuganiriyeho, tubonye ukuntu Tshisekedi yibasiye kiliziya gatolika, yavuze ngo ni abarozi harya bari mu makanzu, abapfumu bari mu makanzu, abarozi bari mu makanzu. Rero tugane ku musozo, dushimire abari badukurikiye, inshuti zacu mwese mushimirwe, mwakoze cyane kudukurikira kandi muragira neza guhora mudukurikira. Turabashimira rero, tubibutsa abatarakanda subscribe gukanda subscribe, bagakanda share makuru yacu bakayasangiza inshuti zabo, ndetse bakanakanda na like, bakanatwandikira babicishije ahanditse comments kugira ngo badushyikirize ibitekerezo n'ibyifuzo byabo kugira ngo turusheho kubakorera ibibanogeye. Turabashimiye. Yari Sentama Mushakamba, mikoro ni yawe. Urakoze cyane bwana Sentama, ndagushimiye. Nshimiye abari badukurikiye aho bari hagiye hatandukanye. Mwese umwaka mushya muhire wa 2025.